Verdade, acaba de graduar ayer na kinana na Universidade de Aruba, acaba Organization Governance and Management, é estudio de 4 anos. Caminho que bota eigenlijk haya tiki de turcos, é estudio hopi broad, é hopi diverse, bota haya law, bota haya policy making, bota haya project management, you name it, OGM has it. If you need to characterize Marilynn students, then I would choose the words happy student. So, mitisos ito topic di Algemene Rekenkamer ikong ananta promove e proteger integridad ng institusyon. E curiosidade onderzoek na ng abing eigenlijk door die kuting hopi papia di integridad vooral ding sector público, pero nota tour departamento of a maioria di departamento nang noting integriteit of manejo di integridad. E mirando com a Algemene Rekenkamer, atuma e tempo e esforço para implementar integrity plan e code of ethics back in 2020. Assim, nanang decidi para explorar esse e wawa com essa que ser implementar e para que a Algemene Rekenkamer lo porta of lo por fungi como exemplo de manejo de integridade para o resto do setor público. Marilynn was in a big hurry to write a thesis. The reason was that for the next academic year she was accepted as student for a master course. The master course in Leiden. A small detail, however, was that she still had to finish her OGM bachelor's study. Ik gusto bisa kita afgerond een 8, dus ik mag een 7,5 para turcos, dus mijn presentação em combinação com meu onderzoek. Todo tem par de ponto não que porta um tiki mais mijom, tiki mais forte, pero ja, me tá hope contento, pois no final do dia me arranjo diploma, so ja, o ponto tá menos mal. Pero a apresentação, ja, honestamente, todo tem parte um pouco scarpe, um pouco pica, pero nada que nós não podemos handle, so ela vai basta. Trabalhando Holanda, working na setembro, met behasi Public Management and Leadership na Leiden University, para echt specializado in what it comes to public administration. Ja, de futuro, lo me quer echt ajuda na direito ao aparato governamental. E gewoon make sure que o turcos na Aruba, vooral in het sector público, takana maneira que het deve ser. Dus ik zei het aan mijn goal. Dat worden je mapa, hasi algo, hasiele. E stay persistent because you can do it. Gewoon believe the moment, that is the key. That's my life motto. So, yes.